Nyuma y'u Rwanda, igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyatangaje ko gihanganye n'ikindi gihugu gifasha M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Christophe Rutundura, yatangaje ko ingabo z'igihugu cye FARDC zihanganye n'ibihugu bibiri byinshi nyuma y'umutwe wa M23. Yabitangaje mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere, ubwo yabazwaga impamvu igisirikare cy'igihugu cye gikomeje gutsindwa na M23 mu burasirazuba mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Rutundura yagize ati "Igisirikare cyacu gihanganye n'ibisirikare bitatu, umutwe w'iterabwoba ndetse n'izindi ngabo ebyiri z'ibihugu. Icyo nshaka kuvuga muracyumva. Igihugu kimwe Kongo imaze igihe ishinja gufasha M23 n'u Rwanda, nubwo rwabihakanye kenshi rugaragaza ko ari ugushaka guhunga inshingano kw'abayobozi ba Kongo bitwaza ibihugu by'amahanga." Ikindi gihugu Rutundura yashyize mu majwi ntiyakivuze, gusa abanyekongo bamaze igihe bagaragaza ko bafite impungenge za Uganda, dore ko ariho M23 yaturutse itera, ikaba inafitanye umubano mwiza n'u Rwanda. Ikindi ngo ni uko Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda yagiye kenshi agaragaza ko M23 ifite impamvu yumvikana mu kurwana kwayo, bikongeraho ko umuhungu we Muhoozi Kainerugaba amaze igihe agaragaza ko M23 idashobora gutsindwa. Nubwo bimeze bityo ariko, ingabo za Uganda UPDF ziri mu bufatanye n'iza RDC mu guhangana n'umutwe wa ADF maze igihe uteza umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo. Iyi ni Bwakeye TV News. Nshimira abamaze gukora subscribe ariko nshishikariza nawe utarayikora kuyikora kugira ngo ujye ukomeza kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye Bwakeye TV News ikugezaho umunsi ku munsi. Ciao.